Hello guys, welcome back. ඉතින් අද අපි ගහන්නේ ස්නයිපර් කියන ගේම් එක. ඉතින් අද අපි ගහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේකට ජොයින් වෙන්න. Sadarnya orang kan kita kadu ngetik ya tinggal ikan adanya itu ngapu gamang lagi itu na paling apa mun trade karena nama mari itu apa ya game kadu itu aku amat rosbo kan aduh ini malu nih aneh banget aduh gitu bahasa gitu ini nampak deh apa namanya gitu ulang gitu bahasa ya ada gitu deh aduh mata hidungnya lari aduh denek dulu lah denek dulu ini orang anak tering ikut aduh kau udah bang tahu gede biasanya aduh beli lagi kalau beli munisar ada bila lagi munis udah lagi tinggalan kan ya itu kan aduh mama araku ini una superiva guys ini gana ya apa jangan kau ini lagi apa jangan kau ini lagi jangan itu bangun ada palawan di jana ada damage ini PC ये मांगे पीसी नहीं देना है आने के नहीं गाने का हमारे नहीं गाने का तियाम दुआ अडो पीटी वास्ते वाला भी अलग कर क्या भी लगाना है देना की लगाना मेरा खाने की लग गया हाय मैं हरी हूँ अरे अरे काली मरबी का ये हरी में स्पून ना अडो aduh kan deh
ඉදිරිපස්සෙන් ගහන්නේ ඔට්ටු නෑ. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බලමු. ගහනවා බං. අද නයිෆ් කොහෙන්ද? නයිෆ් කොහෙන්ද? මං ගාව නයිෆ් නෑ නේද? මේ උඩ නයිෆ් එකක් තියෙනවා නේද? aduh ini nimble kan nimble karet kayaknya meri ya mana malah hilang coba mari kita sambungnya. Hamil. Udah. Baik. Oh guys, ini lagi nama. Guys, walang gaano tiwaray game එක tiwaray guys mana punya ini buka ini try කරලා බලන්න guys අද video එක ගැන මොකද හිතන්නේ ඒකින්ද මම subscribe කරන්න ඉතින් යන්න අපි යනවා bye